Kakiteng do na ide na piece of bed. Tem nga kade kalong kana fisa bed skinli but nishong class 9 because ko nga kalong ke Barwa RMSA secondary school sunya. Ko te lingba jong ka Bharti Foundation I Miss Dayu idan iwe ina hikai bala wan stisha ka school jongi na introduce ikan ka program but nang ta napadeng arlak malayo select ikani na sya select ikan ka program but mala ngi hab te chate but ngi hab saat te yo but kila hikai riangi kumno shwaban shnai rocket kila hikai fiangi nang ta kita ai rocket but ngi habishna Paan sinya nga ben shnai rocket hantu kidan bun kina hikai ru kibala guide ini kila abu kina hikai